Mwaramutse neza igitondo cyiza cyo ku itariki ya gatanu ukwezi kwa karindwi 2026 ndabasuhuza kandi mbifuriza kugira ibihe byiza. Mwebwe rero mudukurikiye muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari, hari abadukurikiye bari i Kampala mu gihugu cya Uganda, abari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi na Tanzania. Namwe dukurikiye muri mu bindi bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika muraza kutwandikira muri comment section mutubwira aho muherereye. Ikaze rero muri aya makuru. Hanyuma niba waramaze gukora subscribe ndagushimira, niba utari wabikora reba mu kuboko kw'iburyo handitse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner, niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ukandeho, ariko kandi wibagirwa n'ukanda kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu ibiganiro byacu bijye bita bikugeraho ako kanya. Twihuse rero, ni itangazo riturutse muri Perezidanse ya Repubulika y'u Rwanda ni village Urugwiro, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Hanyuma kandi uwitwa Tito Rutaremara, uyu muramuzi cyane, ni umwe mu bagabo b'inararibonye muri politiki y'igihugu cy'u Rwanda. Hari byinshi nza kumugarukaho kuri iryo tangazo, ariko reka tubanze duhere mu makuru yacu ku buryo bw'incamake agezwe muri aka kanya. Babwire ko nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umubare w'abandura Ebola n'abapfa ukomeje gutumbagira. Minisiteri y'Ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igaragaza ko umubare w'abandura icyorezo cya Ebola yo mu bwoko bwa Bundibugyo nabo yica ukomeje gutumbagira, nubwo abafatanyabikorwa barimo abo mu nzego z'ubuvuzi n'iz'ubutabazi bongereye imbaraga mu gukumira iki cyorezo. Mu biri gutera ubwiyongere bwinshi cyane bw'abandura iki cyorezo nabo cyica, harimo ko bimwe mu bice cyugarije harimo umutekano muke, ku buryo rero abaganga n'abatabazi bagorwa no kuhagera kugira ngo bakurikirane abarwayi n'abahuye nabo. Abanyekongo benshi ntibaremera ko iki cyorezo kibaho kuko ntibasiba kugaba ibitero ku mavuriro yakira abarwayi ndetse n'abafite ibimenyetso byayo. Mu cyumweru gishize bateye ikigo nderabuzima cya Niya. Aha rero ni mu ntara y'Ituri, abarwayi 7 baratoroka. Abateye iki kigo nderabuzima kandi batwaye umurambo w'uwishwe na Ebola bawujyana mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo. Umwe mu barwayi kandi baturutse yagiye mu ntara ya Hotwell apfirayo tariki ya mbere Nyakanga 2026. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko iri gukora ubukangurambaga mu nzego z'ibanze kugira ngo abayobozi bazo bazumvishe abaturage ko bugarijwe kugeza ku itariki ya 2 Nyakanga, ariko abantu barenga 260 bo muri Ituri bari bamaze kwigishwa. Minisiteri y'Ubuzima yagaragaje ko kugeza ku itariki ya 2 Nyakanga abantu bagera ku 1502 aribo bimaze kwemezwa ko banduye Ebola ya Bundibugyo. Abarimo 173 bapfuye, 213 bakize. Mu banduye harimo 42 bashya, bose babonetse mu ntara ya Ituri na Kivu y'Amajyepfo mu masaha 24 yarashize. Abapfuye muri ayo masaha 26. Muri Kivu y'Amajyepfo nta bandi barwayi ba Ebola baraboneka, keretse 3 babonetse mu gace ka Miti Muhesa mu mpera za Gicurasi. Bari mu rero wapfuye n'abandi 2 bamaze gukira. Iyi minisiteri yatangaje ko kuva ku itariki ya 15 Gicurasi ubwo iki cyorezo cyatangazwaga bwa mbere hamaze kuboneka abarenga 11,360 bahuye n'abanduye, barimo 269 barangije iminsi 21 y'akato. Kugeza ku itariki 21 Kamena, Uganda nayo yari imaze kubonekamo abarwayi 21 ba Ebola, barimo 2 bapfuye, nta bandi baraboneka kugeza uyu munsi nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma babwire ko nk'uko amakuru akomeza kuyabishimangira, i Washington DC na bimwe mu bice by'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubushyuhe bukabije bwatumye ibirori byo kwizihiza umunsi w'ubwigenge ku itariki ya 4 Nyakanga bikomwa mu nkokora, aho imyiyereko, ibitaramo ndetse n'amaserukiramuco y'ibyishimo byasubitswe cyangwa se bigahagarikwa. Reuters ni nk'amakuru y'Abongereza yanditse ko ubushyuhe bukabije bwagize ingaruka ku bice byinshi cyane by'igihugu, cyane cyane mu mujyi wa Washington n'indi mijyi minini. Abayobozi b'igihugu barimo n'inzego z'umutekano, iz'ubuzima, basabye abaturage kandi kwitwararika nyuma y'uko ubushyuhe bwazamutse bukagera kuri rwego rwo hejuru, aho ahantu hamwe bwageze kuri °C38. Ikigo cya PGM gicunga amashanyarazi ku bantu barenga
miliyoni 67 cyasabye abaturage rero kugabanya ikoreshwa ry'umuriro kubera ikoreshwa rikabije ry'ibikoresho bitanga ubukonje mu nzu. New York kompanyi yitwa Con Edison yatangaje ko ibihumbi by'abaturage byabuze amashanyarazi. Mu birori byari biteganyijwe hari ibya Perezida Donald Trump byari bigamije kandi kwizihiza isabukuru y'imyaka 50 ubwigenge, ariko nabyo byakumwe mu nkokora n'ubushyuhe bukabije bwibasiye ibice byinshi cyane by'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko mu mujyi wa Washington. Hanyuma mbabwire ko Iran yashyizeho ibihugu izaha umwihariko muri Hormuz cyangwa se Strait de Hormuz. Ambasaderi wa Iran mu Bushinwa yatangaje ko Ubushinwa n'ibindi bihugu by'inshuti bizajya kandi bihabwa ubufasha bwihariye mu gihe bitambutsa ubwato bwabyo mu nzira Hormuz. Uwitwa Abdureza Rahman Fazil akaba yavuze ko hazashyirwaho uburyo bushya bwo kohereza Ubushinwa n'ibindi bihugu muri Hormuz bikozwe ku bufatanye na Oman. Iyi gahunda na Iran ikubiyemo gushyiraho amahoro yishyuzwa ubwato bunyuzwa mu nzira Hormuz. Ati gushyira ayo mafaranga ntibizaba kandi binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga agenga inyanja. Ibi yabivuze mu ijambo yavugiye mu nama mpuzamahanga y'amahoro World Peace Forum yabereye Beijing ku itariki ya 4 Nyakanga. Reka rero tujye ku nkuru yacu nyirizina, mbabwire ko nk'uko ku munsi w'ejo byagarutswe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, mbabwira ko ati ibyabaye muri iki gihugu ntibizongera, ntabwo tuzabyemera. Perezida Paul Kagame mu butumwa bwo kwibohora. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashimye ingabo za RPA ku butwari n'ubwitange bwazo bwahinduye amateka y'igihugu, avuga ko benshi batagize amahirwe yo kubaho ariko ko ibyo baharaniye bigaragara mu Rwanda rwa none. Yabigarutseho mu ijambo yagejeje ku banyarwanda mu kwizihiza umunsi wo kwibohora ku nshuro 32. Yavuze ko u Rwanda rwamaze imyaka myinshi muri politiki yo guheza, gutera ubwoba ndetse no kubiba amacakubiri. Ati intego y'urugamba rwo kwibohora yari ugusubiza abanyarwanda ibyo bari barambuwe, kubaho mu cyubahiro kandi bafite agaciro. Icyakora icyo bitekerezaho ibyo bitekerezo bibi ntabwo byazimye burundu, biracyariho ati mu buryo butandukanye kandi biracyagaragara hirya no hino mu karere kacu. Twabonye byinshi kandi twarababaye bihagije ku buryo tudashobora kandi na rimwe gufata ibi bitekerezo nk'ibintu byoroshye. Umukuru w'igihugu yavuze ko u Rwanda rwubakiye ku mutekano n'imiyoborere myiza kandi ko umutekano ujyanye no kubaho neza, igihugu kitawushakira gushimwa n'abandi. Ati tudafite umutekano nta kindi cyashoboka, niyo mpamvu dukomeje ati kuba amaso kandi tugahagarara ku byo twemera. Ibyabaye muri iki gihugu cyacu ntibizongera ku mpamvu imwe yumvikana, ntabwo tuzabyemera. Yavuze ko u Rwanda rufite urubyiruko rutabaye mu mateka mabi igihugu cyanyuzemo, arusaba kumva ko nta wundi ufite inshingano ku Rwanda kurusha abanyarwanda ubwabo. Ati hari abashobora kudushyigikira, hari nabo tutemeranya ati ku bintu bimwe na bimwe cyangwa se batumva neza icyo dushaka, gusa icyo tuzi ni uko amaherezo hose bashobora kandi kudutera umugongo igihe babishakiye. Twe nta yandi mahitamo dufite, ni inshingano yacu kureba ko umunyarwanda wese ashobora kandi kubaho mu mahoro no gutera imbere mu gihugu cye. Niyo mpamvu kwibohora ati bitazigera kandi birangira, ahubwo bizakomeza kujyana n'igihe kandi bigaragarira mu mbaraga dushyira mu kuzamura imibereho y'abaturage bacu uko imyaka ishira. Perezida Kagame yavuze ko hazaza h'u Rwanda ari heza kandi hashingiye ku kubaka ubumwe ndetse no kwanga amacakubiri hamwe no gufatanya. Ati ibyo twagezeho mu myaka 32 ishize birivugira, dukomeze inzira nziza ariyo twahisemo. Akaba rero ari ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagejeje ku banyarwanda muri rusange, arashimira RPA cyangwa se RDF muri rusange n'ubundi yagize uruhare rukomeye cyane mu gufata mu kubohora igihugu cy'u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Reka tujye kuri Tito Rutaremara. Ati nabo twafashaga ntibatwumvaga, urwibutso rwa Rutaremara ku rugamba rwo kubohora u Rwanda. Uyu ni umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu ngishanama rw'inararibonye. Tito Rutaremara yavuze ko mu rugamba rwo kubohora igihugu aribwo inkotanyi zatereranywe n'amahanga cyane, bityo ko ubu atari bwo rwasubizwa inyuma n'ibihano bibogamye bamwe bashyiraho u Rwanda. Yabitangaje ku itariki ya 4 no ku munsi w'ejo hashize, ubwo hizihizwaga umunsi mukuru wo kwibohora ku nshuro 32 mu Rwanda. Rutaremara yahumurije rero batewe impungenge n'ibihano bifatirwa igihugu cy'u Rwanda, ashimangira
ijambo Perezida Paul Kagame yavuze yemeza ko umutekano w'u Rwanda udashingira ku gushimwa n'amahanga nk'uko nawe yaje kugenda abigarukaho Rutaremara. Hanyuma uyu muzehe Rutaremara rwose akaba yarashingiye ku buzima bwo kwirwanaho inkotanyi zaciyemo mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu, avuga ko nta gihugu cyari kibashyigikiye ndetse n'icya Uganda cyari cyarabahaye ubuhungiro kitifuzaga ko bataha mu Rwanda. Yagize ati nabo twabanaga ati ntibatwumvaga, ntibashakaga ko tuza. Tuvuge nka Uganda twafashaga kugira ngo Museveni ajye ku butegetsi, yego ntibanze ko dutaha ariko bari bakidukeneye, bifuzaga ko twahaguma. Yagarutse kandi ku gitutu abazungu bashyiraga kuri Uganda ngo ihagarike inkotanyi zireke gutera u Rwanda. Ati twatezaga Uganda ingorane kubera icyo gitutu cy'abazungu babwira Uganda ngo batera baturuka iwanyu turabima ibi n'ibi. Yakomeje agaragaza ibihano inkotanyi zafatirwaga ariko ntizicike intege. Rutaremara yasobanuye uburyo Habyarimana Juvenal wahoze ari perezida w'u Rwanda yashinjaga perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ko ariwe umutera, byatumye bombi bumvikana ko Habyarimana ashyira abasirikare ku mbibi zihuza u Rwanda na Uganda, na Museveni agashyira imbaraga mu kubahagarika bakabura aho banyura. Inkotanyi zahise kandi zikoresha andi mayeri yo kunyura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abandi banyura muri Tanzania binjira mu Rwanda. Ubwo Habyarimana ahise rero yongera kandi avuga ko Museveni yamuteye, byatumye Museveni ahita akomorera inkotanyi ku mbibi kuko n'ubundi yumvaga nta cyahindutse. Rutaremara ati Habyarimana bamubajije avuga ko ari Museveni wamuteye. Museveni ati byagenze gute se kandi twari twaraye twumvikanye? Ubwo rero ati nimurekure abanyarwanda bagende, hanyuma rero tuba tubonye inzira. Rutaremara yashimangiye ko rero kudashyigikirwa n'amahanga bitabuza u Rwanda kugera ku ntego zarwo. Avuga ko byahozeho ndetse no mu rugamba rwo kubohora igihugu kandi ari nabyo byari bibi cyane. Ibyo rero bimwe mu butumwa bwagiye butangwa ku munsi w'ejo. Hanyuma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twirwanaho yemeje ko M23 yagize uruhare mu gufata Pwezero. Umutwe witwaje intwaro wa MRDP twirwanaho urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watangaje ko M23 yagize uruhare mu gufata agace ka Pwezero n'ibindi bice byinshi cyane mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Perezida wa MRDP twirwanaho Dr Fred Kaniki Lukema yemeje ko kuva mu ijoro ry'ejo bundi hakeye uyu mutwe uri kugenzura Pwezero, Karingi, Mikenke, Gitavi, Irundu, Karongi, Gakenke, Rubemba, Bicumbi, Baruta, Rwicakuku byari byarafashwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo z'u Burundi, FDLR, Wazalendo n'abacanshuro. Yagize ati iri joro ryakeye ingabo za twirwanaho iza M23 n'abayobozi bazo zifatanyije zasubije umwanzi inyuma wari waje kuturimbura, kutunyaga ndetse no kutwambura agaciro kacu. Uyu munsi rero abicanyi ruharwa aribo FARDC, FDLR, FDLR, Wazalendo n'abacanshuro barashwe. Ati birukanwa mu bice bari bamaze iminsi bigaruriye. Muri ubu butumwa Dr Kaniki yageneye abanyamurenge n'inshuti zabo, yasobanuye ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryasenye inzu nyinshi z'abaturage, ririca, rinyaga amatungo, ryangiza ibigo by'amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi bikorwa remezo. Uyu muyobozi yatangaje ko kugira ngo twirwanaho kandi ikomeze kugenzura ibice yafashe, bisaba ko abanyamurenge baba mu mahanga bataha bakajya kwifatanya na bene wabo kwirwanaho. Ati ntabwo twakomeza rero kurwanira igihugu tutakirimo. Intwaro nini yadutuza yatuma dutuza ati muri kiriya gice, ati twemeza ko kizahora ari agakondo yacu, nuko dutaha tukajya kandi kucyubaka. Nimuhaguruke dutahe, ati dutahe tujye kubaka igihugu, tujye kororera iwacu. Ntabwo dutaha kuko tumerewe nabi, dutahe kuko dufite iwacu kandi aho iwacu tuhadukeneye. Dr Kaniki ni umuhanga mu bijyanye n'imiti, yagiye ku buyobozi bwa MRDP twirwanaho avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshingano yo kuyobora uyu mutwe ayifatanya no kuba umuyobozi wungirije w'ihuriro rya FC ushinzwe ubukungu ndetse n'imari. AFC bibutsa ko Alliance Fleuve Congo M23. Hanyuma reka nsoreze ko inkuru babwire ko Ukraine yagabye igitero gikomeye cyane muri St. Petersburg, umujyi ukomeye cyane mu Burusiya. Ukraine yatangaje ko yagabye igitero gikomeye cyane cya drone ku habikwa ibikomoka kuri peteroli mu mujyi wa St. Petersburg mu Burusiya, umujyi wa kabiri munini cyane mu Burusiya.
Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko iki gice cyarashwe ari ingenzi cyane kuko gitanga amafaranga akoreshwa mu ntambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine. Guverineri wa St Petersburg yitwa Alexander Beglov yemeje ko umujyi wagabweho igitero gikomeye cya drone nubwo nta bantu bapfuye cyangwa se ngo bakomereke. Ukraine yavuze ko hafi 43% by'ubushobozi bwo gutunganya peteroli mu Burusiya bwangiritse kubera ibitero. Iki gihugu kivuga ko ibi bikorwa bigamije kandi kugabanya ubushobozi bw'Uburusiya bwo gukomeza intambara kuko gishingira cyane ku bicuruzwa bya peteroli na gaze. Ibitero byabaye mu ntera ya kilometero 850 uvuye ku mupaka wa Ukraine. Amashusho yashyizwe hanze yerekanye umwotsi mwinshi wirabura uvaho igitero cyagabwe. Ukraine ivuga ko ibyo bitero byibasiye ibikorwa remezo byinjiriza amafaranga Uburusiya. Ku rundi ruhande, Uburusiya bwatangaje ko bwahanuye drone zirenga 70 muri ako gace kandi bwemeza ko ibitero bya Ukraine bigamije kuyobya burari abaturage n'abaterankunga bayo. Perezida Putin kandi yavuze ko ari ikibazo cy'ibura rya lisansi ndetse ashyiraho amategeko agamije kandi kongera ububiko bwayo imbere mu gihugu. Reka amashimwe rero mbifuriza kuza kugira byiza, turaza gusubira mu makuru yandi masaha.